Сербская патриотическая организация «Сербский код» участвовала на митинге поддержки, который состоялся у посольства Российской Федерации в Белграде. Молодые люди и студенты собрались в наших помещениях с целью подготовления лозунгов поддержки братскому русскому народу. Мы собрались здесь в знак поддержки вековой борьбы русского народа с фашизмом. В настоящее время на территории колыбели русской цивилизации в Киевской Руси на деле возврат вражеской всему цивилизованной идеологии. Мы считаем, что нынешняя власть в Киеве нелегальная, нелегитимная, поэтому поддерживаем народ в его борьбе за демократию. Мы считаем, что законность является основой каждого общества, и поэтому надеемся, что этим маршем мы докажем это западным странам. После прогулки по главным белградским улицам мы присоединились к остальным патриотическим организациям у посольства Российской Федерации. Выдающиеся сербские интеллектуалы обратились к присутствующим гражданам. Braćo, kao što na Kosovu, sjećate se kad su ljudi ginuli zato što pričaju srpski jezik. U Kijevu se gine zato što se govori ruski jezik. O takvom nacizmu mi pričamo. Znači, ozbiljno su ugroženi, ne kao što kažu samo strateški interesi Rusije. Ugroženi su životi, imovina i budućnost miliona Rusa i pravoslavnih Ukrajinaca na istoku Ukrajine. I šta Rusija da radi? Da gleda kako je proteruju ljude, ubijaju, neće. Putin i Rusija danas imaju dužnost i obavezu da rade ovo što rade. Da brane ljude tamo. Da pomognu ljudima na istoku Ukrajine da se sami organizuju i da se izbore protiv nacizma, jer tako ga treba zvati, koji nadire. Međutim, još jedna stvar je jako bitna. Šta Rusija i Putin brane danas? Pogledajte hrišćansku Evropu, ono što je ostalo od nje. Pogledajte ostatke hrišćanske Amerike. Oni danas u Putinu vide jedinog svetskog državnika koji brani svet od zla. Od ove pomame, raznih bestijalnosti i jedne civilizacije smrti koja sve nas ubija. Koja čini da ovde danas na svakom popisu svakih sljedećih 10 godina gubimo milione stanovnika. Znači protiv jedne užasne, grozne civilizacije zla koja je, možemo je nazvati tako, NATO civilizacija. Zato bi volio da svi zajedno poručimo odavde. NATO nema šta da traži u Srbiji. Ua NATO, ua nacizam! Da živi pravoslavna Rusija, velika pravoslavna Rusija, i da živi Srbija i sve srpske zemlje. Živjeli, braćo! Наши члены обратились к гражданам словами поддержки братскому русскому народу. Srpski kod je rodoljubiva organizacija koja povezuje i okuplja mlade ljude, studente Beogradskog univerziteta i drugih univerziteta u regionu. Naša je želja da se ovde, ovom prilikom, solidarišemo sa politikom koju predstavlja Putin, sa politikom koju trenutno sprovodi Rusija i da odlučno kažemo ne neonacističkim težnjama i težnjama koje se javljaju trenutno u Kijevu. Zapad, ukoliko više ne želi da vodi licemernu politiku i ukoliko se zaista zalaže za ljudske vrednosti i samopredeljenje, ako je dozvolio samopredeljenje na Kosovu i Metohiji, neka dozvoli samopredeljenje i narodu na Krimu koji je jasno dokazao своju političku volju. Этим митингом у посольства Российской Федерации в Республике Сербии мы хотим доказать, что двойные стандарты западных стран в современных международных отношениях неприемлемы. Надеемся, что энергия сербской молодежи и организации «Сербский код» поможет русскому народу выдержать все давления и ультиматумы Запада. И да поможет вам Бог, братья!